namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, this is an update about the Mayengani House. Look digging or look vuyeni kahle kahle. So previous mga mahleketa I fike enda a video la I fike komisa go you the president of course you look yigonya so akuri triple story mga hleketa as you can see yona ku update ya ene previously yiwa. However, say yigonya ra 4 because in a video clip la ya Tshinya Vantshwa eka siku ra of course ra the 15th October. Ya Tshinya Vantshwa mina ni kwala ka mranga phanda hi nyama no temiroho. So loko yindlu yi khandziya sweswi hi le ka 4th floor loko yi khandziya la ni ta ku surveyeni a ku na mistake a nga kuma nchumu ra ka phanda va wena yindlu leyiwani yi khandziya ra vu-4 sweswi a va ku vona ku yi khandziyisa ra vu-5 ni ku ho president matlhari hansi Okay, so loko u langutisa at the back here la hi le henhla ka garage la garage liya I'm sure garage liya already yi va yi ri ka 2nd floor a hi landeni image of course loko hi languta laha swona already garage yi le ka 2nd floor as you can see ma swi vona mos so garage of course yi va yi kha yi famba ka line yin'we na this house hi vonaku la this part of the house hi vonaku la ya white la henhla la so loko hi update a hi ku yi gonya eka 3rd floor mara ku tlhela ku cheriwa xilebe on top of the 3rd floor hi ndlela yin'wana. So this image na yo yi kota ku va yi demonstrate kahle swilo la because on 1st floor hi la hansi 2nd floor hi laha la ko kondza na garage la ka lexi and then liya a ku ri 3rd floor ya ko leyi nga ku ndlwini yi gonya ku ya ka 3. However even on top se ku cheriwa xilebe sweswi loko ni yimela ni vona ka dzumeri ka mageva ni vona ka mageva ra ku nteta vakulukumba mani mi byela ntiyisa ni ku mranga phanda en'wanuna lavan'wana i vafana plan ya yo yi ri khandziya ra vu-5 yo ala ku ni hansi la ra vu-5 xikovela hosi ku twa vanjweni a yi tshame laha so hala ta ehla ni ya le hansi ni ya mi komba ku na ti-swimming pool timbirhi yin'we yi le hansi yin'we yi le henhla vakulukumba laha hi le ka mranga phanda hi le makumu hi le kum side hi le phela ndhava ni ri n'wanuna president Mayengani ntsena lavan'wana i vafana a mi nge swi koti swilo swi kotaka nkulukumba loyi hi le ku teni ti-27 album u tarila nguluve so as I've heard hey swona un'wana hey ala mranga phanda hey va nga zi va weriwa man or was it part of the plan ku se yi fike yi gonya ra 4 hey it's now too much and ku hi yona yi ri a yi la ku gonyisa ra 5 as you can Tshinya Vantshwa nga ku hlamuseleni kwalani hey ya ku le ku tikeni Mama zangu kuisha bibi. Iteni. Mani bulanshi. Ukulesha kuyini? Nitele yaka na masocheni. Anzamla na chomu. Njani ati ya masocheni ngari ya we. Akuti post yimwe ndinga minute nishabibi. Gagashi iburini we iku eya drive shina tindleve. Se drive shina tindleve au kulesha mani we. Ibu yetela ku eya BMW uye tu unyi. Au kulangshasha